This program is brought to you by Presto Personalized Wonders. Mayam Bikram Domning Bribas Impact News ni I Joyshree Usham Impact News ki Impact Health Link for a Healthy Manipur program asina taram nok chari nasi akhona puzarli ba topic asi metabolic syndrome aduga akhogi expert guest na Dr. Moirangthem Bikram Singh MD Internal Medicine AIIMS hauzik na Senior Medical Officer CHC Kakching dagi Dr. Butaram nok chari Doctor was metabolic syndrome masi maming je kitang din dong body oire khoi damakta hai metabolic di khoi hakchang metabolism adu da body oire do syndrome haina mus yawunina masi kitang khoi micham khoi damakta khar live mong de kitang explain taw hoi ai hai jage han bada khoi gi metabolic syndrome habazi laina ama khatang natte maji khoi gi laina ama punjalaga semakpa cluster of disease haitar aduni aduga khoi gi body gi laiba metabolic abnormalities sigi laiba myam sidagi tholokpa thaina singjibuni khoina metabolic syndrome na harabazi khar ngalenge matam dai khoina syndrome x kaina ju khangrami adagi insulin resistance syndrome kaina adu matam ge du maming honglaga hujikti khoina metabolic syndrome hana khanare adudi kano diabetes ka ju yam mari leina ba dugum syndrome oi dei zala mas khoi gi metabolic syndrome habazi dai khoi gi magi criteria components mangale sida khoina hanbadi yingi si magi bp malere bp wangba ko adagi triglyceride wangba adagi fasting sugar wangba adagi mi anoiba sising jelere adagi atopamna cholesterol wangba kangbu so ko harba khoi component manga sidagi component ahum dang leragadi khona metabolic syndrome hana kowi no hozik mi ayam badi Manipur da leibaje blood pressure high oibadi mayam leire adagi noibagi changji yam wange adagi blood sugar wange haibasu mayam leire phataba cholesterol yam leire haibasu mayam leire adu ahum haibaje ahum henba ji mi jidi yamna yamba male Manipur da masigi case kamai tawuge Manipur makidi aina data thingnajade tawbutabu khogi India gi natraga world gi data di khoida study da leire the India gi na khogi leire be adult si 30% mi ahum da mi amude da metabolic syndrome ji nare na haibi yamna common oi bana bane so metabolic syndrome na gi magi hojiki risk factor me amne doctor na panbire adu magi na bagi laina symptoms se kari oina uthokpage mai hari ba amamam dugi oina tholakadoribra pulap ki oiba metabolic syndrome haibagi laina gi symptoms ju tongan leibjal metabolic syndrome se khoina kai kam na ba dara ga jo mi kar de symptoms so leitaba adu ma na ba so le adu khoi gi playable organ sing ji matungina khoida symptom olap jawe adu natna hek khoi ihan han mak da khoi gi insulin resistance kum ji la ko matam dagi khoina obesity hai tare khoi gi central obesity puklom da kangthrokpa adagi khoi ngak ta ke da musalakpa ngak ta segak ta kuning da musalakpa adagi skin tech kum tholakpa adagi bp wang khalakpa harba mi am sing jui khoina thengna ba symptom ma khalamani ado doctor hosge harba insulin resistance ki symptom mayam doctor na takpir ba puk no khalakpa ngak musan ba si mi am jidi alcoholic amada su thokan ba sin kano symptom mayam oibani na kamaina differentiate tawgani differentiation habasi alcohol dagi tholak pa ma adagi insulin resistance tholak ma da ani thona khaidok pe ade kai noi tade alcohol jam thakpa kangbu so dum khoi gi cholesterol hen ba nasa gi obesity lakpa adun mor ga insulin resistance lakpa adagi tholak pa na ba laktuni alcohol gi tongana ma na trage insulin resistance ki tongana ma da mai ani ma puti tongana di legande insulin resistance harga kamaina khangani micham amana okay hejage ahar bada khoi gi insulin ji khoi gi pancreas ki beta cell dagi puthokpani simta insulin Romfamje. Ado ikhoina insulin ji putho mutung da mana cell sida mathau to boda magi cell na response taroktraba insulin gi mathau di khoi gi blood tiyar ba sugar si magi tissue sing da chakhan graga sugar gi baki level ji nem than baju hendeni ado ngasai gi insulin ji na mathau to gudri ba cell sing ji mathau taroktraba ado tar de blood tale ba sugar si ado mutung wangkhalani ado so da gi insulin se adum puthok pe hengalani ado ahan de insulin wangkhalak ba sugar su wangkhalak ba smaile ado insulin puthopki chang se adum henjalak dagi last day insulin puthoiba magi organs natraga cells ji mathau to ngamak ta dagi magi cells failure rakpa aduna maram morga sonda de blood sugar se adum wangkhalakpa aduna last day insulin resistance dagi insulin walakpa koi insulin walakpa puthok ta dagi sonda blood sugar se adum wangkhalakpa last diabetes sera lakpa mi ama je insulin resistance se khara leiba haure habje kamaina khangba ngamgani masagi haigi basing do khoi te puk kangkhalakpa gumba no puk kangkhalakpa badi fat pasalak buduni ko
appetite ko madadi appetite di yam ka han ba hong ba lai tabra hana khali hon by initial phase ta diabetes la khar ge appetite to ma sakre adana tura khoi first ki han ba ge insulin resistance ta makti appetite di to pa hong lai ro hana khali to aham da hojiki puk maya wise fat pesalak pa je khoi ki puk ta khoi ki fat pesalak pa adagi ngak ta ke do musalak pa segak ta musalak pa khuning da musalak pa adagi skin te kum yam thokalak pa bp wang khalak pa si sing si khoi skin tech habasina kari oiruza khoi ki usa hen ba hen dor pa sing do masi is na physical symptom or physical na tabida mentally tumba yada ba khota ba sigum buzu symptoms thengna baza insulin resistance ta maram horaga khoi ki tumba yada ba makti adumakti na khangjadre sengna haragidi ko adubu tabu ekhoi sage body gi fat hengalakpa body gi weight hengalakpa aduna maram horaga ngak ki ko bis fat hena paisalakpa adudagi ekhoi gi sage sor honda thingba aduna maram horaga tumba di yatpa adai ekhoi gi obstructive sleep apnea adagi bp wangkhalakpa aduna maram horaga ekhoi gi tumba phajana tumba phangta ba sound sleep phangta bai tare aduna maram horaga kanda ekhoi gi body da cortisol level wangakpa stress wangakpa aduna maram horaga ekhoi gi bp mu wangkhalakpa bana lorna link लेना फाइ तारे ओके अमा खक्ता इखोइना पिन पॉइंट तोरगा हाइबि यादवा अदो डॉक्टर हाइबो जकी माइगी सिंड्रोम जे मेटाबॉलिक सिंड्रोम जे मसी मेनली अखोगी लाइफस्टाइल ना ओइगदोरिब्रा जेनेटिक फैक्टर्स यावब्रा नत्रगा अनिमक कंबाइन ओइबजाला मसी अनिमक ओइदिनी हाइदि लाइफस्टाइल की सो याम बोय अदुगा जेनेटिक्स की दम सरुक यावी अयाम बना इखोइना स्टडी लेबर स्टडी सिंगी थेंगरप मतमदा जिन की स्टडी से तरप मतमदा जिन अमखक्तदा ओइदे यामना पॉलीजेनिक हैतारे अतगी इवन इखोगी फैमिली दसो मागी इखोगी पेरेंट्स सिंग द सुमाइना मेटाबॉलिक सिंड्रोम लेबसे मचा सिंग सो दम मखातना लाकपा सिजो मखा इखोगी अमनी अदगी अतोपन लाइफस्टाइल हैतारे हुजिकांदा यामना इखोगी थबक सुबा अदगी एक्सरसाइज तबगी चांगजे अब हंथरे अदगी चाबगी मोंग जे इखोई यामना कैलोरी याम वांग बचिंजाक याम चाबा अदगी इखोगी सैचुरेटेड फैट याम वांग बचिंजाक चाबा ट्रांस फैट याम वांग बचिंजाक चाबा अदगी इखोगी सेडेंटरी लाइफस्टाइल हैतारे यामना सिदा लेसनगिबा अदगी याम हुजिकानि मियाम कंप्यूटर मवांगदा फम थबक सुबजे याम वांखलपा अदगी तोपुम स्ट्रेस याम लेरकपा अदगी तुंबगी चांग हंथरकपा अदगी इखोगी चाबगी बिहेवियर दा कायरकपा अदगी यूथ खलकपा तोबेको सिमा याम लेग्रे हैतारे सिगी मयामसिना जेनेटिक्स अदगी लाइफस्टाइल जपन पुंसले अदो डॉक्टर हुजिकी हारिबा मेटाबॉलिक सिंड्रोम दा यारिबा मयाम जे ब्लड प्रेशर दगी शुगर अदु मयाम यारबनिना करम डॉक्टर दा खोना अप्रोच तौदेनो डायबिटीज दा डायरेक्ट जतोरिब्रा नत्रगा ब्लड प्रेशर गी डॉक्टर जतोरिब्रा नत्रगा हाइबदी मसी मेटाबॉलिक सिंड्रोम गी डॉक्टर दा जत कमाइने येंगनी समसी हाइजगे तसेंगबदी मेटाबॉलिक सिंड्रोम हाइबस दा ऑलमोस्ट एवरी ऑर्गन वन इफेक्ट तौदेनी ब्रेन दगी हार्ट दगी दगी खोगी लिवर दगी पेनक्रियास दगी इंटेस्टाइन दगी मसल दगी बोन दगी अदमन हार्मोन गी लेवल द लोइना इफेक्ट तौरकनिना मोइ खोना मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच अमा चंगी हेतारे खोगी सिंगल स्पेशलिस्ट अमा तखतंग चटबे याद भाइतारे एंडोक्राइन चंगकनी न्यूरोलॉजिस्ट चंगकनी अदगी खोगी ओबेसिटी गी एक्सपर्ट लाकपे याय अदगी खोगी इवन नेफ्रोलॉजिस्ट फोबो किनी सोला गी लाकतेनी कार्डियोलॉजिस्ट यारकनी अदवाइना खोगी मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच अमा चंगी सिंगल डॉक्टर अमा खत तौबे यादवा पोर अदो अहानबदा मागे साइन सिम्टम खितंग थेंगना मतमदा डॉक्टर दा चटपा मतमदा करम मखलगी टेस्ट और डायग्नोसिस मयाम तौरगा डॉक्टर मथंग रेफर तौबगे होय आई हाइजगे अहानबदा अखोगी पेशेंट अमा खतंग सिंगनबगे अनाब लई भाइतारे आइजी मसाजे वेट हेले आइजी पुक कंथोय बीपी खर वांगथोय हचांगना मुसले नत्रगना आइगे फैमिली हिस्ट्री द सोर्स सिगुंबा अनाब से लई गहर मसाना खंगजबगुंबा लई बतारा कदी कोइना हॉस्पिटल ज लाखपसिन नो को रूटीन टेस्ट दम थाबिरनी को मसागी अखोगी कंप्लीट ब्लड काउंट किडनी लिवर टेस्ट तौथोकपीबा अदगी फास्टिंग शुगर अदगी फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल तौथोकपीबा HbA1c तौथोकपीबा अदगी अखोगी यूरिन द प्रोटीन यावब्रा यावदब्रा अदगी टेस्ट तौथोकपीबा सिंगम मयामसि तौथोकपीबा दरकार ओय अदगी अदुदगी हेंदोगा एखोइना मखा ताबदा कईगुंबा लिवर गुमा सोचिन गिबा तारगदी एखोइना अल्ट्रासाउंड गुमा लौथोकपीबा नत्रगना फाइबर स्कैन गुमा तौथोकपीबा सिजो दम आई तौहनजनिंगे ओके अदगी डॉक्टर हुजिकी साइगी हाई ट्राइग्लाइसेराइड्स हाइबजे मसी करिनो मसी कितंग टेक्निकल टर्म दी ओरे ओके ओके खोई अदम खोइना यामना लिपिड
fasting lipid profile check tawda akhoi uramani ko akhoi triglyceride cholesterol adagi LDL HDL BLDL adamaina akhoi makhan khara leigre sida triglyceride si akhoi gi adum phataba fat makhal amani haidare moi si ado moi ji level ama lei moi gi level 150 dagi helagadi akhoi na asagi metabolic syndrome gi mazu criteria moi dini ado doctor ji angasai doctor nas pambire hojiki symptom kaim udaba su mayam lei habnina luma panda yam healthy oiba man ba masa yam phaba man ba aduga manung dadi sigi syndrome sigi magi anaba je leiraba adu oitargadi kari sign symptoms no khoina yengjan gedoribse sigi batang da yamna akhoi gi yamna nungai ba interesting oiba wari ama lei hetare kai gi no hetar di akhoi gi leiriba prithvi da leiriba race adagi jati sing jam ga maga ta mana deba white kangbu black kangbu ko digi khoi asian adagi khoi indian kangbu moi jam ta mana ponte ado sigi ga sagi ma pan da di yem ga da noi da ba man ba aduga manung da leiriba akhoi ga organ sing ji akhoi da fet jam patient ba kangbu je moi je asigumba akhoi gi thin fat obesity harga khane akhoi gi fat inside thin outside haitare sigumba kangbu muso lei haitare organ sida loina noiraba organ gi akhoi ba di loina fat patient deba mapan da di akhoi gi fat sem tu da mi je noi deba moi je khoi na indian no gi asian population da ayam thingnai kai no haitare di akhoi na am ngalenge matam da indian gum asian gum je khoi gi chak lamba adagi akhoi chak tangba sigumba irang ji mam thoke bani na akhoi ji masa mathan ta tapna hong pagi matungina sigumba famine haitare chak tang mi thodok ching ji da kitang dongor so masa mathan da kanjana ba hakjang munung da semjarak pani ba adapt tawnu ba adana akhoi body ga organ sing ja koi da face paisalak ba si ju yamna sathi ba khalamane the masidi kamaina khangdok pangam gani haidi akhoi di hakjang mapan da noi da bataraga di dum screen to wisu jatrabani na kamaina khangjagani ai manungi organ noi re habisi adu ngai mi ji adum akhoi ga BMI si check tawam sangi number 1 da ko akhoi ga target 24.9 gi makha da lerga di adum akhoi ji normal hana khane nan asian gi ni ko adu ge asian kangbu gi namuk tongan ba karok amung legre adigi aduna taba masana masa pura phai hana khanja ba taraga su asa ls ma bp gum tang check tawum tan bp ji khro wang na thengna ba adagi family history gum leiba adamana risk factor gum leiba kangbu da di ai dum check to hunjani hai tare adai doctor hojiki doctor na panbiba insulin resistance adagi diabetes fatty liver use sukta thakja daba yamna chamjaba mi da su fatty liver na ri kaina haiba leiba heart disease moi mayam je kamaina mari leina ban okay hai jage wasi tasek na hargidi insulin resistance sina han ba akhoi gi insulin resistance sida yamna chaw pot ma khale insulin ji magi mathau ji sugar han tharm du khakta nate akhoi gi kidney dagi sodium chupsin han bai tare sodium chupsin han ba ma sin sodium chupsin han ba jana akhoi na bp wakaran ma mating pangi number 1 da ka adagi number 2 sida akhoi gi nervous system the sympathetic nervous system hai tare si somu activate tawba insulin jina si somu sina maram mora activation tawga bp chu wang khalan bai tare adagi ahum suba mathau dana akhoi gi blood vessel masa masa endothelium ko endothelium je mana akhoi gi chemical ama khatang puthoi nitric oxide na adro nitric oxide chi puthoga mana blood vessel je lauthok alaga bp han than ba si jo mating bange adagi atopa mana akhoi gi fat metabolism da hai tare akhoi na mana ma je anti lipolysis hani ko akhoi gi fat kai tharak puda thing ba ma adagi atopam na akhoi gi fat thugai da mating bange be enzyme je si jo mana mo activate to dine to jaga de lo tongan pham de act to bai tare adani insulin gi mathau yamna yam bai tare aduna insulin gi resistance la kom ta dum ngasai gi mathau myam je amta to roi dini ba mana target to phum thopa cell ching da insulin jis mathau torok ta badagi harba myam je loina kai tharak bai tare aduna akhoi na ngasai gi bp wang da hengalani insulin da dum leirabni na body da ado insulin resistance la kuma tam sida ngasai gi sodium chupsil hanba sympathetic nervous system activate to ba haiba sing posai makhai jidi adum leihoraga akhoi gi nitric oxide thadopa vasodilatory effect yu tong lauthok an bagi function jidi manghan gi ba adana bp so den wang kharan ba asina maram moraga endothelial injury dum thogan ba adai heart ana bala khan ba koi heart attack kuma torok ba adu khatana dra brain jo stroke kuma to holak ba adu yamna asmana moi myam jala mai le insulin resistance yam tina sathi ba madi oire ba thank you doctor matang soy the brain ta lomune kishi aten ba commercial brain ta lojage break matung da metabolic syndrome gi matang da amka na khamina kishi ahan mamaktada mayam mazoki makai dagi taramna okchari mayam mazobta laiba cooler sing asi stock clearance sales tawba hauzare air cooler gi oina starting price is supna tagi 4500 tagi hauzagani AC air conditioner gi oina su stock clearance sales tawzari mazobta supna tagi 28990 da AC phangbigani
This program is brought to you by Presto Personalized Wonders. Break matungda amuka hana taram nong chari ngasi akhoi na impact news ki impact health link da khana zerim topic asi metabolic syndrome aduga akhoi ge expert guest na Dr. Moirangthem Bikram Singh MD internal medicine AIIMS hauzik na senior medical officer CHC Kakching dagi Dr. break matang asidi hozik yamna sathiba insulin resistance masi kamaina ngak thokani habse khathambi hoi ei haijage insulin resistance ngak thokhanaba तसेंगना रेजिस्टेंस लाखपगे मरम दे खोना थिंगो बम संगे अदुना अखोगी पुक के कोबदा अखोगी विसरल फैट पैसलपजे मसे थिंगो बायतारे मोरेना सिदि आम साथीरि जे कगिनो हैतारदि अखोगी सिगी विसरल फैट पुक के कोबदा लैरबा फेस मोइजे मेटाबॉलिक के एकदम एक्टिव ओरग लै बायतारे मोइजे एक्टिव ओरग लैबनिना मोइजे एकदम इन्फ्लेमेशन जे दम थोखनबा अदु इन्फ्लेमेशन जे थोकरिना हक्चांगी एनी पार्ट ऑफ गुदम तलोने सोखल लैतारे अदु सिगी विसरल फैट से लौथोगदी इंसुलिन रेजिस्टेंस जो हंथरकदिनेबा अदु उसमाइना विसरल फैट लौथोको मसंगी हनबदा अदु बिना दिजि पुक नोय बजे पैसा पायरपदगी पुक नोयरि नेना जो हाइनै दनको अरे डॉक्टर फागिने अदु खंजनिंग मजि नुपी सिंगदि अयाम्बा मोगी मिड 40s ता पुक से नोय खलकपसिदि अदु मसी जो म लैजरे अदु नुपा सिंगदा यु खरा थकपा नुपा सिंगजे पुक से नोयगन बगिसि म लैरे अदो मसी नुपी नुपाजे कमाइना डिफरेंशिएट तौगने दुगा मसीगी विसरल फैट लौथोकपा हाइबजे एक्सरसाइज कुंबा न लौथोकदोरिब्रा नत्रगा मसीगी ऑपरेशन सर्जरी कुंबा तौरगा लौथोकपसु इफेक्टिव अदुम ओइगद्रा ए हाइजगे यामना मेटाबॉलिक सिंड्रोम जे नुपी दन हेन कॉमन ओइगले नुपादगे को अदगे नुपी दो सही 40 मागी लांकखिबा नत्रगना खोय मेनोपॉज थागी खुंकाप लुगिबा खरंगन लाकपा कांगबु अदगो नुपी सिंद्रे हेन यामना तोइना थेंगनगले दो सागी विसरल फैट लौथोकपा हाइजिदि फैट लौथोकपा हाइजिदि बो अखोगी वेट हंथन बमा संगे अदो वेट हंथन बजि कमाइना हंथगन गे हाबे मतमदा अखोइना चाब ककपमा अदि चादबा मा नत्रगना अखोगी एनर्जी हेनो चलहनगिबा खोदमने एनर्जी डिफिसिट अखोगी कैलोरी डिफिसिट डाइट हाइतारे चाब हंथनबा अदुगे एक्सरसाइज यामना तौबा सिगबम संगे अदो असि खकनसु यादे अखोगी वेट हंथन बजे यामना अरुब थबग मनि वेट हंथन बजि मी पाक पंगमनदे चाब ककपदम लेरे एक्सरसाइज तम लेरे अदगी स्ट्रेस हंथन मदम लेरे तुम मदम लेरे अदगी मागी बिहेवियर चेंज तब म लेरे अदगी मागी अखोगी सोसाइटी अदुदगी सो मगोंदा सपोर्ट चंग संगे हारबा मयाम जी लोइना पुनसल कान दे खोन वेट हंथन बजी ngam पे अदु नत्रगदी साब खक्तंग दि वेट हंथन बजी खतंग वागनी अदि sometimes very unfair after it yap chaba hanthau duga thau hen yam tau haibani okay anyways the doctor hojiki akhoi gi overall body weight siga hakchang pulap noi baga puk khatang noi bje doctor na haiba gi matung ina di puk khatang noi bje ne hena dangerous ne hai ga dor mane puk khatang noi bje ne hena dangerous ne adu noi bje khoi makhan yam no noi bje makhan yam yame puk khatang noi ba kang bu ma dagi hakchang pulap noi ba kang bu ma अदगी अखोगी खुद खोंग सिगी खुनमगुम अदगी खोंगनमगुम जि याहुदबिदा अखोगी स्किन गी मखादा खतंग फैट लेसलगा लेबा कांगबु मा अदुमाइना मोइजि गेंगबदा दम अखोना तोंगा तोन ताइ हाइतारे अदु साइगी ख्वाइदगी साथिरिबदी पुक के कोइबसिदा लेबा नखलकपा पुक त फैट पैसलकपा कांगबु जन ख्वाइदगी ना साथी ख्वाइदगी हेन साथी कइगिनो हाइतारदि मोइ द लेबा पुक के कोइबदा लेबा फैट सिगा अखोगी पुक मनुंग द लेबा ऑर्गन सिंग जिगा मोइजि याम नकनाबना मोइना फैट सिरा लेना दम दक्सिनना अखोगी चटप ngamba aduga tai leiribo organ sing da paisalakpa akoba da phet paisalakpa ngamba aduna organ sing soklak pai tare aduna adu doctor hojiki puk ki area gi fat se masi hanthana karma makhal gi diet recommend tawbage aduga exercise ta obu orazu karma makhal gi exercise na di best oibage puk ki fat se hanthana bai damakta hoi ei haijage fat hanthana baje har madai koi gi calorie hanthana sa bai tare pulap ke no mage 500 tikna 750 kilocalorie gi sang dan daba mi khara dadi 800 tikna 1000 kilocalorie pho hantha bale adagi mi khara madana exercise adu hariba weight hanthan ba exercise sim yam ji koi lei ba mi du gi matogina koi tailor tawdone personalize oiba adugumba lana plan mam sem ga ne tar engonda calorie asuk hanthagi bi matungina mongonda hanthani haba chamana ba chinjak chi charaga so hanthada bale engonda exercise targa so de mongonda so chamana exercise targa so weight hanthaba matam da ani si mana raktaba adu basi gi tonga ton ma guidelines sing khar lei hai tagra khudom hoina ekhoi gi chumna adum cham bai tare ko na ha ma kaimta anaba leitaba mi ma hai tare ne young adult kumba adolescent kumba moi kang da di ekhoi gi no ma gi minute hum fu exercise to hai
Okay. aduga ekhoi modern cardio gum exercise ni ko aduga ekhoi resistance training aduga weight gum thangat pa training chana ekhoi hapta amda ahum lak kum to hai aduga khare hen ahan noi graba kangbu ana ba leiba diabetes kum leiba kangbu dana nongma ge ekhoi pungkhai mam to work exercise to hai aduga hapta amda anirak natraga ahum lak kum ba ekhoi weight training si to hai hai cardio na ta weight training je okay hapta amda anirak natraga ahum lak adwain hai adagi saab gi mong chu ekhoi gi ngai gi calorie deficit haibam legre adagi fiber da charaga su ngai gi plate amasi full plate sim chaw matam da tangkhai madi ekhoi gi non starchy fiber hai tare sina tangkhai mo hen bi gi ba adagi 1 by ekhoi 1/4 amna protein hen bi ba adagi 1/4 amna ekhoi carbohydrate hen bi ba smaina ekhoi gi diabetic plate to gan ba mu khaidok pare haiba miam si to budara gadi ekhoi diet ke exercise ke tor gadi with visceral physical to lo thopang ngune na khale ano doctor shortcut ti leita bazara any powder kumba hida kumba charaga dum fat phat handan okay fat hanthana ba weight hanthana ba hojik phog na ekhoi na thengna ba study da supplements amata leite ha adu moi leram ba budi yai to bu ekhoi na study to ba adagi lei ba article miam se para kum tam se da moi gi kanam se leite ba aduna supplement miam se weight hanthan ba gum te supplement amta ekhoi recommend to de Ozempic adagi okay moi se miam hainari moi supplement late okay Ozempic adagi ekhoi na moi se semaglutide ko adagi asina to ba to liraglutide adagi tirzepatide kana to to ngan to ngan ba hida khar lei gre tare ado moi si season araga su mi amaga effect sim manara oidini ba adagi moi si manjam tang ba podoi ba okay adagi khoina irai lena hek phangba su mangam da ba adagi moi si phangna phoro da sa am sang ba malai re adagi matam su amna chang ba khudamoina khoi gi article gum da iri se Ozempic injection oral chabu su leko adagi injection ka pa su le injection ji hafta ka pa da khoi gi sahi manga ka pa kan da weight hantarak pai wani khutak da ka pa khutak da hanthaba nate adagi lep khiba ta raga su ma ji amuk weight se chalano ma hengalak pa lep khiba tam da adi kapeng manung do Ozempic kapeng manung da magi side effect na amalak pai tare aduna kitang ma jacksin na khoina doctor magi makha da sizna bana hena khwai dagi best bai de doctor ngasai external fats ka internal fats leibese mabani gi da makta fat handan bagi technique ti chap mana doira per handan bagi technique ting sai gi haiba sing do aina ma da panjagi sing chap mana ni ba organ da fat oiba oigera mapalom da oibge oigera chap mana gani ha ado doctor hojiki metabolic syndrome je masi gi syndrome je leiraba leina je leira hairdi masi totally reverse to budi ya bazala moroina metabolic syndrome dagi ekhoi na diabetes kumba dagi confirm oidringa da natragna ekhoi gi hypertension kumba confirm oidringa da moi je ekhoi na reverse to bungame ado reverse to gi ba taraga su moi je amuk khana amuk lakpa su yai ado ngasai gi metabolic syndrome dagi diabetes yo khra natraga ekhoi gi hypertension kumba lakhi ba taraga di hidak tu chana magi level lab parameter adagi waist circumference adagi triglyceride level LDL adagi fasting ekhoi gi sugar moi miam se lab parameter di dum ekhoi normal hen mangam mi hetar aduna haibadi hojiki metabolic syndrome haibaje moi je pura mapung bhana diabetes or mapung phaba high blood pressure on dribagi marak tu oidoine heba ko moi je dum reverse to biya moi je life long adugum bana khoi tawgada natte ba marak te dum reverse to biya okay ado doctor hojiki doctor na khoi gi viewers ta any life changing habits manga kumba dum thambio haiba targadi kari oigani okay number 1 da ai aina hygienic bade ai weight si hanthan ba yare okay ekhoi ki leiba height si ga leiba weight si ga sanan bai tare aduga number 2 da yare mo kai no ma ga matam kai thok biraga pukhai mom dang exercise to bi ba similar adagi tum basi phajana sang nai na ne tum bi ba similar adagi yare mo kai alcohol gumba tobacco gumba je ekhoi sizna da ba adagi number ekhoi gi 5 da ekhoi na chaba chinja khai tare ne sidi yare mo kai ekhoi gi fast food gumba trans fat saturated fat si gumba si cha da ba moi ekhoi tasena guideline ga haibadi ekhoi any fat gi amount siga chariba fat siga sigi dakar oibaje ekhoi gi chariba fat sin hena value lei haitare khodamena fat fattaba chabadagi khara kitang chabadaga fat afaba myam hen chabana phai smaina ga palli ko aduna yare mo kai fattaba fat mo kai am thado khninge na ado doctor hojikandi phataba fat hardi saturated fat ahau wa chapoti mayam si myam je oire street foods myam leire ado khoina kitang koi bi sapda ju chaba je adugum myam chaninge adudi tongana pek tora puru chala dum chatpa ta bai phibam da lagle adudi
adum isana kitang hena conscious hoiba tare sigi matang da ko sigi ma singje kitang thadok piba dubaina sigi matang da khoi gi behavior changes lakti je ai sigi ma sa ba yade adai ai khatana tana ai ga dinari ba ai gi care lo bi mi ai gi surrounding moi myam chen kitang support to bi mu sangi adai doctor nupi gi doina laksa ba hozik PCOS ka sleep apnea sidin nupi nupa ni mag adagi mental health moigi mari leina ba link masiju metabolic syndrome ga adu mari leina ba jala masi da su khara highlight tawdi khoi ai jage adu sagi man dena panjage bado metabolic syndrome gi matam dai khoi weight hengalapa je pukhakta da hengalapa natra te chang te phom du hengalapa nak ke koi bada leiba sag jaga sin da fat paisalakpa aduna khoi gi sor hon bagi utong singi da khuzalakpa aduna maram mor kana sor hon bangamakta ba aduna tumba di am nakhokpa tumba khoi gi interrupt tawba sound sleep fazana phangma ngamdaba aduna maram mor ga ayung thendi am hena tumning ma phahalakpa adagi bp mu wangkhalakpa moidana khoi gi obstructive sleep apnea dam sangre adagi metabolic syndrome na maram or kan khoi gi insulin resistance lae insulin resistance lakpa dagi nupi da khoi gi hormone gi balance ta karak na maram or kan da fertility da problem lakpa ma ga ngang pokpa da adu khaktana tana khoi gi testosterone wangkhalakpa adagi androgen wangkhalakpa adana maram or ga khoi gi samgum hogolakpa uring gum yam thungolakpa ta nupi da so sigum thokhal he tare ngasai gi metabolic syndrome skina maram or ga adana obstructive sleep apnea su PCOS or metabolic syndrome ji moi loina link leine he tare ado doctor the patient doctor lak matam da doctor na maz he yang matam da masidi PCOS ne or masidi insulin resistance ne or masidi high blood pressure rom da ne high raga adugi base ta hidak pi ge dori bra natraga patient he yang bada metabolic syndrome lai re high raga kari hidak ti pi ge ni just exercise to high raga dum loisang ga dori bra ado hoi sigim tang haijage husikan khoi ke metabolic syndrome leibasida ekhona score khara season hai tare ado tasena clinical practice tamukta sina basina dawadi ai samang so yam season ade khoi gi asigi score si khoi gi prevent score hanam kawi prevent si dai khoi gi CBD lere heart failure lere sigumba score sing sinner kan da ekhona anabasi ma sangsai gi score si matugina khoi gi 10 years ta magi khoi gi heart ka maile na oi bia thodok sing tholak pai tare sigi score me khona calculate tawi sigi score jing matu na ma ji rixiam nembra borderline da leibra me oi da leibra tra yamna wangbra magi heart kumba koi cardiovascular gi anaba lak gi sang si nembra wangbra na khai do ye adi yam hena nem gi bu kambu da di khoina hidak tha dra ga so lifestyle la to modify tawraga treatment tawba dum yai ado 5% less than 3 to 5 to 7 more than 10 so khai do khai tare ado 3 gi makha da legi bu kambu sing ji khoina hidak tha da bida ada lifestyle modification da adam yamna advice to biba 3 dagi hangat kiba ntraga 5 kuma yogi bu kambu sing ji di ayamna khoina hidak plus lifestyle modification ani se punsal laga treatment to ni hana khali okay aduga patient amas ma ye pokpa da yedum heart ki problem adum leizaba patient da di kamaina kari tawune heart ki problem pokpa dagi magi congenital heart disease la pai tare adu leizaba miyo amadadi hojiki insulin resistance ki sigi lakmo tam hena dangerous oibra patient dugi damakta aduga insulin resistance ka handaki congenital heart disease ka ni gi maraki koi gi link simiti kya ikona study so thengna de but blood pressure komba hengat halakpa yabagi ngasagi insulin resistance na blood sugar blood pressure hengat halakpa yai haibani na kariguma blood pressure hengat halakpa taragadi magi heart ki ama legzaba anaba duda affect tawrakadra smai link je mai lakpa su yabra congenital heart disease ta popda gi yorpa na ba hai tare ne khoi gi congenital heart disease ga adum yam chawgre ko adu congenital heart disease na maram orga tholakpa bp wangba kangbu doi taragadi insulin resistance na amuka hena bp do control wanghalakpani na bp control to bu wahan badi yai to bu congenital heart disease ka the insulin resistance ka ani ge mar ki link sim dai kya thengna jadi hai tare okay aduga loislakpada doctor hojik modern age da nahaw iba singa ahan singa hojiki metabolic syndrome leibase magi case karam badadi hena yambage nahaw iba singda na hena yam khala en khanbi bra natraga ahan oiba singna adum yam khanbi ai haijage hanadi khoi gi ahan sing ne hela me tare hojik la I hen mo budi ahan sing na dum heli to bu sahi kun gi mang da lai gi ba na ha singa hojik lai ba na ha singa khoi metabolic syndrome lak pa gi chang si hojik lai ba na ha sing am helai tare weight gain yam hengalak pa at least 1.7 times khoi weight ji hana lai ram sang di hojik ne weight gain to bu hengalak pa na hana lai ram ba na ha sing di hojik lai ba na ha sing jina metabolic syndrome lak pa gi chang di am na hele do ayam na khoi ahan sing na di data da di hele ha jani loislakpada doctor na miyam da paukzel khar thamina ba haijare
ꯑꯩꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯌꯥꯔꯤꯕ ꯃꯈꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯅꯣꯏꯍꯟꯕꯤꯒꯅꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯂꯣꯔꯤ ꯀꯥꯔꯕꯣꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯦꯠꯁꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯟꯊꯅ ꯆꯥꯕꯤꯕ ꯐꯥꯏꯕꯔ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯥꯕꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯤꯟ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯥꯕꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯇꯨꯝꯕꯗ ꯃꯇꯝ ꯀꯥꯏꯊꯣꯛꯑꯒ ꯄꯨꯡ 3 ꯑꯃꯅ ꯄꯨꯡ 9 ꯑꯃ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯇꯨꯝꯅꯕ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯁ ꯍꯟꯊꯍꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯇꯧꯍꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯍꯥꯏꯔꯦ Thank you, Doctor. Doctor, ngasi akhoi episode si Presto Enterprises Thangal Bazaar gift items memento semba dukumba company ni duna Presto Enterprises amasung Impact TV gi maike degi Dr. Bu thank you and kudol tawje. Thank you so much. Presto Enterprises and Impact TV. Thank you. Ngasi gi di Impact News ki Impact Health Link matang aswai lo shalakle mathangi chayolda atopa laina amagi matangda expert ama pudun lakchage haraga miyam dagi kaina na baya thani jari. Thank you. Awaba Fongduk Jaba, Tokjom Bharat Chandra Maitei